Filmovi, muzika, knjige, Coca-Cola i McDonald's, Levijske i Starke, tehnologija, jezik. Iako nema oblasti života u kojoj američki uticaj nije dominantan, u odnosu građana Srbije prema toj zemlji preovlađuje stereotip zle vele sile. Kao da postoje nekako podeljene sfere mišljenja, pa kada je u pitanju vaš lični način života, sve ono šta vi gledate, šta vi čitate, šta jedete i kako se zabavljate uz koju muziku, to je onda kao sve je okej, tu to sve može, ali kad se postavi pitanje nekih viših nivoa politike, onda je ta slika potpuno drugčija. Tako da je to zanimljivo gledati kako jedno u stvari ne utiče na drugo i kako je u stvari ovaj spoljno-politički pod direktnim uticajem režima i tog govora vlasti koji neprekidno proizvodi taj antizapadni diskurs i koliko je jaka ta antizapadna i antiamerička propaganda do te mere da ljudi ne dovode u vezu svoju privatnu sferu koja je vrlo amerikanizovana sa svojim političkim stavovima. Za moju generaciju, recimo, Sjedinjene države su bila simbol slobode, to je bio ne samo način života, to su bile osnovne vrednosti demokratije, parlamentarizma, američkog sistema, pa onda naravno i američke popularne kulture i svega onoga što je ona bila kao lider slobodnog sveta posle Drugog svetskog rata. I nama je ostala ta slika i nekako još uvek pokušavamo i ovde na fakultetu kad predajemo, razgovaramo sa studentima o tome koja je naša bila percepcija tog slobodnog sveta gledano iz socijalističke Jugoslavije. Današnje generacije, zbog promene u američkoj politici, zbog mnogih intervencija u svetu i naravno pre svega zbog intervencije NATO pakta u Srbiji, Sjedinjene države su zbog toga dobile jednu izuzetno negativnu sliku koja se kasnije potvrđivala intervencijama u Afganistanu, Iraku, Libiji i u svemu ostalom što se dešavalo posle 9. septembra. U Srbiji je izuzetno izražen antiamerikanizam koji je, rekao bih, podjednako jak kao i paralelni proces srpska rusofilija. Koreni tog antiamerikanizma se lako daju locirati, to je bombardovanje 1999. godine, koje jeste bilo nacionalna trauma, ali koje smo doživeli s razlogom, naravno, veoma emotivno, pri čemu svakako manjka jedno racionalno preispitivanje konteksta u kojem se to događalo i svega što se događalo pre toga. Bio je, dakle, to jedan ogroman, insistiram na toj reči, ogroman nesporazum Srbije sa svetom. Mi smo tada govorili da Srbija ne razume svet, a da svet ne razume Srbiju. Pre ovog nesporazuma, koji do danas određuje odnos građana Srbije prema Americi, dve zemlje su kroz istoriju prolazili kroz različite faze. Uglavnom, prijateljske relacije obeležili su kraj 19. i dobar deo 20. veka. Titovo ne Staljinu 1948. godine iz osnova menja odnose Vašingtona i Beograda. U tim odnosima Tito je imao mislim da je bilo 4 predsjednika Sjedinjenih država direktne kontakte i sastanke i viđenja, od čega su 2 predsjednika bili američkih u Jugoslaviji, Nixon i Carter, a on se viđao i sa Kennedyjem i Carterom, da ne brojim koliko državnih sekretara, zamenika je bilo. Znači, ta komunikacija između Titove i Jugoslavije i Sjedinjenih država je bila na izvanrednom nivou. Sve do Titove smrti postoji odlična saradnja gde Sjedinjene Američke Države siromašnoj i opustošenoj Jugoslaviji pomažu ekonomski, vojno. Sve to traje do 80. godina kada Tito umire. Posle toga znamo događaje i tu je bio posljednji američki, od 80. godine, nijedan američki predsjednik nije posjetio prvo Jugoslaviju, onda i Srbiju, iz čega možemo da zaključimo da Srbija više nema taj kapacitet kao Jugoslavija i nije u fokusu interesovanja Sjedinjenih Američkih Država na način koji je Tito organizovao.
to otvaranje je išlo vrlo brzo posle 1948. godine. Naravno, taj prekid Staljina i Tita odmah je privukao pažnju svih od finansijske pomoći, investicija do svake vrste spoljnopolitičke podrške koju Jugoslavija imala sve vreme, pa ako hoćete i kad je rat počeo, Jugoslavija i dalje imala i američku i evropsku podršku, jer je bilo jasno da ako Jugoslavije nema, da dolazi do jednog krvavog građanskog rata koji će doneti sve ono što je doneo. Prema tome, Amerika je uvek podržavala Jugoslaviju. James Baker u svojoj posljednjoj poseti još uvek davao podršku Anti Markoviću, jugoslovenskom rukovodstvu, tako da nije tačno da je Amerika razbijala Jugoslaviju. Jugoslaviju smo razbili mi sami. Ratovima 90-ih, zločinima srpskih snaga na Kosovu i NATO intervencijom kao posljedicom, Amerika i tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, danas Srbija, ulaze u direktan vojni sukob. Iako su diplomatske veze ponovo uspostavljene odlaskom Slobodana Miloševića sa vlasti 2000. godine, kamen spoticanja uz vojnu intervenciju do danas ostaje i američka podrška nezavisnosti Kosova. To je jedan stereotip da je to zemlja koja je nama učinila mnogo zla. Naši ljudi misle da ih je Amerika bombardovala. Ne. Nažalost, nas su bombardovale članice NATO-a, sad ih ima 29, i tu su zemlje s kojima mi održamo najprijateljskije odnose. To su ovi 5 zemalja koje nisu priznale Kosove, koje mi izuzetno cenimo i poštujemo, a naši ljudi ne shvataju da su i one učestvovale. Američka ambasada u Beogradu zapaljena je posle mitinga zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Ovaj slučaj, baš kao i ubistvo braće Bitići, trojice američkih državljana čija su tela pronađena posle 1999. u masovnoj grobnici u Petrovom selu, nije dobio pravosudni epilog. Pa ono što je suština u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije jeste činjenica da je reč o asimetričnim odnosima. Na jednoj strani imamo vodeću svetsku silu, političku, vojnu i ekonomsku. Sa druge strane, jednu malu, još, rekao bih, na neki način nedovršenu balkansku državu koja još ne može da kaže gde su joj stvarne granice. Politički ti odnosi se zasnivaju na jednoj floskuli koja je ustanovljena pre otprilike 1 deceniju, a to je da se slažemo oko čega se ne slažemo. U fokusu je naravno Kosovo i Metohija, kako mi to kažemo, ili Kosovo, kako se to iz perspektive Prištine odražava. Američki stav jeste da je nezavisnost Kosova, čiji su oni glavni sponzor, u to nema sumnje, samo dovršetak procesa raspada bivše Jugoslavije. I iz toga proističe i sljedeće uverenje, a to je da je nezavisno Kosovo bolje rješenje za dugoročnu stabilnost Balkana od njegovog prinudnog zadržavanja u Srbiji. Kad kažem prinudno, to znači bez pristanka većine kosovskog stanovništva, kosovskih Albanaca. U kosovskoj jednačini na odnose Srbije i Amerike utiče i treći faktor. U raspletu kosovskog pitanja postoji jedna instanca koja neće moći da bude zaobiđena kad i ako dođe do raspleta, to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Savetu bezbednosti sede 2 sile koje su prijateljski raspoložene u ovom momentu prema Srbiji, ne zbog prijateljstva kao takvog, nego zbog svojih, razume se, nacionalnih i geopolitičkih interesa. To su Rusija i Kina. To međutim ne znači da Rusija aktivno podržava traganje za tim raspletom. Prema mnogim analitičarima Rusiji je naprotiv stalo da to ostane nerešeno kako bi zadržala svoj uticaj na Balkanu i time na neki način povećala svoju ulogu velike sile, što je jedan, rekao bih, primarni i strateški cilj predsjednika Putina. Moram da pomenem da je ruski uticaj veliki ovde i da ruska propaganda kroz medije koje oni kontrolišu, kroz svoje ljude koji su naklonjeni srpske vlade u Rusiji, a ima ih dosta, vrše taj pritisak, pa danas kad gledate i čitate medije, vidjet ćete da 95% članaka ili priloga u našim medijima su krajnje antiamerički
i onda iz te priče normalno očekivati da naš narod ima te stereotipe. To su sad geopolitičke i strateške stvari gde Rusija trenutno je izgubila na Balkanu dve zemlje na koje je računala, a to su Makedonija i Crna Gora. Nažalost, od sve teritorije, pošto su sad oko nas sve zemlje članice NATO-a, mi smo sami, ostali smo samo mi i Republika Srpska, svi ostali su članovi NATO, odnosno Bosna i Hercegovina, i tu sada Rusija pokušava da zadrži taj proces koji je po meni nezaustavljiv, da Srbija ne uđe u NATO, da ne bude bliska sa Sjedinjenim državama, otuda sva ova propaganda. Za razliku od saradnje sa ruskim saveznikom po pitanju Kosova, koja se na brojne načine približava javnosti, vojna saradnja i odnosi sa SAD-om i NATO-om ostaju ispod radara. Amerika je na čelu NATO saveza, lider NATO saveza, sa kojim imamo najviše moguće odnose za jednu državu nečlanicu. Shodno tome i tu infrastrukturu tih odnosa potpisane sve ugovore te vrste. Međutim, to neko ko prati medije u Srbiji teško da bi mogao da zaključi. Čak i onaj ko čita sajt Ministarstva odbrane teško može da dođe do podatka koliko recimo se vežbi godišnje održi sa NATO savezom, a koliko sa druge strane sa Rusijom i drugima u čije se oružje uzdamo, sudeći bar po onome što nam svakog trećeg dana poručuju naslovne strane tabloida. Dominira politički interes ljudi vladajuće partije, bez obzira koje je. To je bilo i u prošlosti, to je i danas, i kalkulacije su sve usmerene kada održanju rejtinga i, razume se, osvajanju sljedećih izbora. Građani ostaju nedovoljno informisani i o investicijama, pa su tako, prema istraživanjima, uvereni da Rusija najviše pomaže Srbiji. Ali u svakom slučaju, kada pogledate grafikone, a to možete vrlo lako da dobijete od Narodne banke Srbije, vidjet ćete da investicije koje dolaze iz SAD zauzimaju recimo drugo mesto posle Evropske unije. Opet da bude malo zlurad, na grafikonu ćete vidjeti Kinu i Rusiju, koje su otprilike na 1%, ovdje se kreće negdje oko 20 i nešto od Sjedinjenih Američkih Država, plus donacije. Donacije su isto izuzetno velike. Kad pogledate grafikon, onda vidite kod Kine i Rusije da su 0 donacije, ovdje postoje i donacije. Neki zluradi će reći da eto SAD daje donacije ovdje jer i grize save što su radili, ali ne, to je neka normalna procedura gde Sjedinjene Američke Države pomažu zemlje u razvoju, a mi jesmo zemlje u razvoju, tako da više nije to ta pomoć, pomoć i dalje postoje američke investicije u Srbiji, one rastu vremenom, ali je potrebno poverenje koje, nažalost, mi još uvek svojim ponašanjem, koje nije baš najmudrije za moj ukus, ne uspevamo da steknemo poverenje američkih investitora obzirom na naše vrlo tesne veze kad pogledamo sa istočnom stranom, odnosno Rusijom. Treba međutim pomenuti da su posle 5. oktobra američki investitori imali značajnu ulogu u, da tako kažem, izvlačenju Srbije iz teške ekonomske krize koje su donele 1990. režim sankcija i ostalo. Nekoliko primjera možemo da pomenemo. Amerikanci su jedno vreme bili vlasnici Smederevske železare, dok je to bilo profitabilno za taj zaista veliki sistem. Imamo Filipa Morisa i njegove investicije u duvanskoj industriji, Bell Packaging. Imamo, recimo, kad je o ekonomiji reči, Američku privrednu komoru u Beogradu i tako dalje. Srbija danas, kao strateški saveznik za Ameriku, više nema značaj koji je imala u vreme hladnog rata. Interes za Balkan ipak ostaje. Pa Srbija nikad nije bila prioritet američke spoljne politike. Prošle godine smo imali jednu ofanzivu šarma američke ambasade koja je podsjećala na jedan događaj iz 1918. navodno vijorenje srpske zastave iznad Bele kuće.
Ja sam izraživao to i nisam naišao na neke uverljive dokaze da se to zaista dogodilo, ali to zaista lepo zvuči i ja razumem zašto se insistiralo na tome. Insistiralo se pre svega da bi se pokazalo da su koreni tih američkih simpatija za Srbiju dosta duboki, da nisu trenutni, dok smo mi sa druge strane falsifikovali istoriju odnosa sa Rusijom, tvrdeći da smo mi oduvek bili saveznici. Za 2 veka našeg odnosa mi smo u formalnom savezu bili samo nekih 12 godina. Nismo dakle u ovom momentu prioritet, ali Amerika jeste zainteresovana da zadrži svoju odluku neke vrste arbitra na Balkanu. Dovoljno da se podsjetimo da ne bi prestao rat u Bosni da nije bilo američke diplomatije i američke intervencije i da nije bilo Dejtonskog sporazuma. Nesporno je da je Amerika najveća sila ovog trenutka padom Berlinskog zida i da je njima na neki način stalo, i to oni često kažu, odnosno redovno, da je njima interes mir na Balkanu i u tom smislu prate pažljivo šta se dešava na Balkanu obzirom na ono što nam se dešavalo od 90. godina pa do danas. Tako da smo mi iskreno, ja bar tako mislim, Srbija na jednoj margini američkog interesa, s tim da taj interes možemo samo da pojačamo na način ako izazovemo neki rat, neki sukob, onda možemo da uđemo u njihov fokus. Ne mogu da se složim sa ovima da Amerika drma Srbijom, to nije tačno, ali da prati situaciju pažljivo, to jeste. Negativnom odgovoru građana Srbije doprinosi i slika američke spoljne politike. Bez obzira na to što su naravno svi obučeni danas kao mladi Amerikanci, što svi izgledaju isto, u istim patikama, istim vrstama jakni, što piju ista pića ili jedu istu hranu, kao da nisu svesni da to dolazi iz iste te omražene zemlje. I kad radimo neke od vrlo kritičkih američkih filmova prema američkoj politici, oni neprekidno govore, vidite kako je to strašno društvo, kako muče Afroamerikance, kako maltretiraju ceo svet. I kad mi kažemo, pa da, ali oni su snimili taj film o sebi, to je taj prostor slobode o kome govorimo, mi vidimo da oni u stvari nisu o tome razmišljali, da oni ne razumeju šta je u stvari još uvek ta sloboda koju Sjedinjene Američke Države unutra imaju. 1/4 građana Srbije, prema istraživanju Beogradskog instituta za evropske poslove, odnose sa Amerikom ocenjuje jedinicom. Na pitanje šta bi ih poboljšalo, 1/3 ne zna odgovor, dok 1/5 smatra da se odnosi ne mogu popraviti. Imamo tu taj antiamerikanizam o kojoj smo govorili, tu neprevaziđenu traumu bombardovanja i odbijanje da to ostavimo iza sebe i da pokušamo da postavimo neki novi temelj odnosa, uzimajući mnoge, da tako kažem, istorijske uzore, načina koji su posle velike isto tako i svakako mnogo veće traume obnovljeni odnosi Amerike i Japana, način na koji su obnovljeni odnosi Amerike i Vijetnama. Oba slučaja zemlje koje su bile žrtve američke vojne sile shvatile su da im je u nacionalnom interesu da to ne zaborave, da to pamte, ali da u formulaciji svojih spoljnopolitičkih interesa to prevaziđu. Nijedna vlast u Srbiji do danas nije nedvosmisleno zacrtala prozapadnu, pa samim tim i politiku bližu Sjedinjenim Američkim Državama.